aba bashabira abantu mu bicweka aho barije kuyonja okoragana nabo okureba ngo batungure byo buyonjo turubuntu kora kugeza aho kuyamba abantu biho mborofa bayamba kurwara indwara zitakwatira zitari zimwe na zimwe. Meya wa Kashenshero yitabira mu kuyonjo ko ashabire government kubongera sente zo kuyora kasasura ha budget ngwereho bwa hatitera kumara release zezabiriza zo comme central government bakazishara so resource envelope ninji kungana tugezaho na turukoresa local revenue ukuyonja etawuneji konga hatarenje amajuta umanye cyabiro kakatera banza kutoro mu gishogo gusimba kurubeya wakasheshero tauni council abwo kunga ipangari n'abasigazi kwija tukejumbera omutereze tauni yakasheshero ruriya rebeya ni kusima munonga omukuyonje tauni yakasheshero habiremo no kubyaremete nkakamanyiso ako kurinde byo bahangwa abakasheshero tauni council nimba teruro muranga kuba kwatanisa nitwe ahubwo kuba kasasuro biro bw'ingenere twa w'indiscipline haroho muze gwo kunagerera yo kasasuro mutawuni kanso ya Kashenshero kandi abashubuzi bashabirwe kurwana somuzogo omuganda amashomero garukurengi 12 gatandikire hururu yo kutungura byo buyonjo okwenda kutungura umutino gw'ebyo bwegese hamwe no kongera umuhendo ogwabejo mu mashomero ehururu egesha dikirwa bekitongore cha water for people obwikwatanise n'ekitongore cy'ebyo bwegese hamwe n'emizano mu district ya Kamwenge ubuyonjo enyuma ho tutakatungire this wash bikaba bitari birungi ahabwe nshonga tukaba twine ratwini zinche okushanga ngo abana ne bashayaringana n'abashomesa desakare batusaitinga twe n'abashomesa na nabiyeji batwegesa kunabengaro kandi turi gukoza ubusabu nabo kubanizigiye ubu twabese n'amizi tukaba abana turakira kugira abana barwara buri zoba ababombekireho za kabuyonjo kandi basya namizo murigamo mu mashomero mu district age okugira ngo ekigenderwa kitu echa enrollment retention completion and transition cyashira atenga bali comfortable okusobola okusigala mu somero okumala ennaku ezo enye oba etaano buli mwezi n'okusingira ddala bamaleko pise baza kuleta obuyonjo mu mwaka gaitu kandi igiporogaramu ibata amashomero ekira mayisera za kwikali aho kekintu cy'abana abana batwara message baratwarira za mu bana bagenzi babo bari gukora imizano bari kugira bya mu mizano ehurure genera biro mu mizano hamwe n'ibyeshongoro kandi ryo mu mashomero gasha kwa Ben Muhozi na Anthony Twin.